Ya. Ele swafa man malo Yesu Keriso. Le au le kalesia e o folofa mfatalo fatu. So se tafa le lila o langi o mawhai na au na tu sa o tuai tātou por kalame le nei lava I tu lao le sapati. Whapito au ngawha se whatalofa I o ona tofi al tātou ale tua. O lo whawhale le malui. So se tafa le lila o langi o wale tau suino le vai le ola. Wa lava le atua malona fira ngalo whatalo fatu lo por kalame. Ele nei a fiafi. Whatalo fatu so se woma pa anga tātou por kalame. Ya. Fia lava le anganga e whatalo fatu. I le pa ia man mamalu. Ya, ua mawhai na maua mai nei whasalalanga e lunga pia ngaro le ea. Whatalo fatu lau por kalame ale LNS Live. Ya, mai ele o lauri nei. Fia le anganga e whatalo fatu. Tā lofa lava. E le manatu maulunga o le ua. Moto foi le lai dona. No fonga I le so. Sa fa pena no tato o fale. I mauta tapua ia foi fai mo matute. O lo fita I tunga ia le paia man malu o tato tu. Ia le fia le nanga. Fata fatu I le fionga le pule. Le fionga ia le ota junior ni pusu. O mava se tua le fia tu sai matato por kalami. Ia fio mai matala mai ao. Bol si le fia I le fia. Ia ia ile tato malo fa lo ngia. O le talenga ia tu vasta po le talenga ia mo fa wo. Ia o ka malo e kele o pulo. Ia o ka malo fo I fa mai o Mr. Mori. Ia o ka malo Elvis. Ia o le tato malo fa lo ngia. O le nei la va fiafi. Fa talo fa tuai. Ele pa ia man mamalu o mawhai o na. Ma ua mai tato fa sala longa I lunga pea ngalo le ea. E o folo fa talo fa tu lo por kalame. Ele nei fiafi. Ia lau fionga le pule. E fai foi sa fa talo fa tu sai po. Ia man nei fiafi man tato maftanga. Ia na sa mo wa. Kala ia ku ia le fetalenga ia afua ile nei tu la le fiafi tu sai o tatu por kalame masan. Ia fiafi o sa ia fa pea ia nisi o so ato faina le vayaso ia le ale o tele la se si fam talanga na o uma na o ia le fetalenga afua le fonga por kalame le tatu fa talo fa masan ia pe ona ia ia ve fa ni tu la fa manuia tu ile nei ia sa pati pa ia ile le malu no se le malu se tatu to no fa na fa tasi ma ne fiafi ia le ua po le nei asu ia le a famavai atu foi le sapa ia le ia le aka koe a vau foi a maka koe a pisi masani fia masani ia le ngata ile o vai nga pe ona iai ia venei taimi e whaatalo whaptua atu ai I si o matua inga e pe ona iai le wha moe na matalia le so ia le a fionga ia fui maono ia pasta fui maono ngaftasi ia male malo si matua inga e si usenga ia whapea ia moa I le fionga ia tuatanga loa ia ma fiti tofi lau fiti le ngwai ia male mamalo sa tua inga to le afua sunga le popo ia malfatua mai ma melpone Australia lo fa misiona ia manofa alu ia o nisi fo o le malo se tatua inga o le maua ia sua ona la sumo mua nei o le matou ni na fo ia kele le fa ba mo al ka kala ia nisi fo isa felo ai la sonne ma ia le tala ina le fa mo se matou inga nei aso e vai aso atoa la le matou rioni ia la fa tasi to fo ele nei vai aso ia fa talo fa to ai uma la vai ne matou inga me tunu mau Papiona nei wale tatu fama nei vai aso ia manui alta to riuni ia manui a fo ia tatu alon fa nau ia se tatu ainga tola ia se pa ia la sumo muli le astona I tu fa I vele sa va spo ia fa filo ai tu fo I
e nisi o le malo le tatou atunu o whapea na whatasi mai i lunga le tatou YouTube channel la. Yeah. E whailua atu i le malo tatou atunu o lo mai mua me le whiawhine. O le multi-stream ka kou, o le alulua i lunga le YouTube pia ma le kako Facebook Live. Ia le tatou porkalami. Fua e iso... Ia. O le mele ua ta ua le fionga le pule, ia mor si le fia ni malu male, pa i o tatou tunu. A whai o nai te tau sa ilia, ia. E ma whai o nei maua i lunga o tatou YouTube channel, i lunga o tatou LNS Live, e ma whai o nei e fio tu sa o tu lava, tatou porkalami ia. E ki comment mai lava i lunga o tatou porkalami ia, ma matou whatalo fatu. E le ngata i lea, ia. O tatou Facebook ia page ia o leo ka la fa ka la fa ku ko kile o ka ku mamaro ka ko u le wa tensi osi au langia fa talo fatu pa taile ma tamai Marian te o matabu'i fa taile ma tamai li fiafi laina o lese fa taile ma tamai hello i to sunga fa tai Marian si manua sa uni fa tai uson ma tamai Sally and JP ai ono fa talo fatu si manua sa uni good evening everyone fa tai uso ya le uso ya tapu ma tamai male ainga i Hastings New Zealand fa talo fatu uso fa talo fatu fo ise uso ya leo savai Danny leo savai male le fionga ya tuala male fa nau ya ma tamai fo i ona o le vala au pa ia le tua ia i le tina va tu fa mai senga le fiafi al tatou porkalame ia i la sunga ia po la fiofo i le ausvai Danny ia mai se ia Chrissy ia mare li fai ka leo i laita ia manuia ta faunga o ia i tatou tunu ia se taimi fo ia to taniu le ia alo fangia le tua ia tapu so fo manuia fa tai loine mamai to fai ono fa talo fatu to fine fo ia fana o ti o mafuta mai me pone fatal fatu i lau fionga nese male to lua man fanau ia fatal fatu fo i le suita mai ta ia tatou nuu le fionga ia amtua nai faleiva fatai le mafuta mai tanga loa pua fatai uso le te mafuta mai male ainga i me pone ia e fatalo fatu fo i ialo matama fanau o tatou nuu le ngata i New Zealand au se talia i so se tafa ni la langi ia o lo maua mai e fa talo fatu tatou porkalame LNS tu sa o tu lava i ele so tatou nu i lauli nei de Manila ia fa talo fatu ai la sunga i fa fenga ia Tabita ia maso le kalesia i papatoe ia manfatua manofualo ia talo sia o tau nu manuia le malanga tina ia na malanga tu ona nei ia lo fatele atu i le pai o le kalesia ia la fionga ia le tatofi mantofine ia sui e fatalo fatu le talinga ia sabia e pirona fanuatan ia male ainga fatalo fatu le otalinga pa pe foi le ainga fatalo fatu foi le tofine ia tania ia mese o ta balo ia fisola apulu peniamina ia le o tau nu manuia fainga malanga ia o se whamanianga fo i tatou porkalame ia le fio mai matala mai au tatou mafuta ia Alo whaftai fo i le whetalainga ia i le tatou mafutanga ia pulu tatou mafutanga i le aso taluai ise le manai o le whaasua fo ia lea tamari ali ia fo ai ka kele i o i le ka whakalunguanga ma kui vasa le fiafine o vai kua lele pan mia ngai langa private ia o le fai le se kala ia i le mele wa pe o le wa ngai lenga wa me fai ia se tinane o ia o te latu lau tu o i orta vale to ina ia wa ke i lo la kula wa malanga ka malo se ngai tai fono se ngai la au le mali to ia la wa malanga te doa ia nisi po yo tu ngia le malfia la fu malanga to ile to ina ia alo fangia le tu fa nga malanga ai te vai o le mafuta mi le fionga ia lo sa o le fionga ia mapsua si o si to i malo
Kasi foi ta mar ta tu nu e. Nga ko inga ka ue. To ina kama ko si. Okay, ko inga. Ya ka lo fa lo fenga le alo sao ya. Ma lo lava le sui fo manguia ya. Ma fuka mai fo tatu po kala mene ya fiaf. Ya fa ta lo fa fo ile tu file aseni am tu na I matu ua se ta si o tatu wa lango malo si tatu po kala me. Yo le la fa lo pa la fiaf finga ile kala ka ko se uri maskulo ska dia le. Se lo le la fa lu la fiaf file le Se la le ngole ba ale nga lo ko inga ni. O le palmia e ko ke fongo le ua. Le palmia ya la ugen maleto. Ya so si la fia ya. Well, mele o vai no Facebook, kele ya. Da ngar sa wat ko inga le ni si. Ele ya ko is perfect. Awal le ya le. Va a Tony Leota so I forma via fiona pa Leota pa per forma po kala me po pa tai. Noi paena so I forma via lua va se lua fa tai le ma ta mai. Si ba lua sauni lo te tui nei ta ya fa ta lo fa tu ta tu vai fa le nga yu ta fa nauti ya fa ta lo fa tu fo I le tala nga ya fa loa po la fiona ya Leota ta alu ta to ina le ese le malo si anu ngo le monga le ya wi o ke fa ka si kai mi ka ke o fa ka si male le ngo e asi ya Rapper Luis o ka nga pala I ko inga ile mi ile afo kom singo kom singo le anga lava ka ka ya va malam le kula le fanga ka malam tu la fondo yo ya la fa tele ta vita pa lo fa tai ya le tasio tatu tu fine Tamaita ia Rose, Losa, tu ia li alu o. Ile ingi kala ko fa ya Rose. Ya, Rose. Patalo fat foi tu fine ia lila, pa taile ma ta mai. Ya. Patalo fa lo ia tu ile tu fine ia fa ile Saudi. Ya masio le fa evangelia. Ya lo fatele atu tu nana po lo talinga vai mama. Patalo fatu tatu po kalame matamua pa uniki. Ta lo fa le lo sa se lo po kalame fi sa pat fa tai so fu man ya fa tai lota ya au te lo o lewa sei ke lo le va exercise mai ya lewa va ya ku lewa ready mai ya le fitalainga ya tu I ke lo wa ready mai ya ka ba le yo na ta fa ta lo fa lo ka ma lo au le ya mai me le poni Lea ka ko sila ma fo ile malo le tonu le fia. Se ka sila we po me la me se kala ka wi Australia ni. O le ka ma le ka wo tu fa sa mo fa wo Mr. Murray brother man kele Elvis oh my gosh sa oi ka mo po ku vi ka le oh my gosh oh my goodness ya ver ne ya fi ma le ya no mata mo fi e fata lo falo ia tuai ele ta malo fa lo ngia le ia fiafi talenga ya mo fa wo tu vasta Mr. Molly Elvis ya afio maya matala maya ao la songa ya po la fionga ile pule no o Melbourne ole afo ole fa tu si ni le fast makauki va ai kasi le fa vesi ai afio maya matala maya ao ya sa fa ta lo fa pa ia man malo tatu tu no ya un fa na mafuta mai dungo pia ngan malo le ya fio mai matala mai ao la utalenga tu ibasa This is the winner man. A winner man. A winner man. Jesus is the winner man. A winner man all the time. Fatalo fatu le lua vaselua. E lau afionga fua po la to fatan malie. Ya, le ngatai leo le afionga le aripule. Ya lau afionga le ota po le matua le ngisangi se ya. Ma lo fo manuia ma le langi mama. Ya ona na ua mai o ngalua fatu lima fo I awalava ya tamasa mai de langi ya po au faru pen o tala le lei. Ia ai le ngata fo ilea o le pa ia malu so tatu atunu. Ma lo sai fo manuia no na o fa pipi ia tu lava tu sai ma le lua fatu lima. Ia kat kongunga ia wa sa mauri lo ka ko sa ile tua wa
ke ro ai longa se se ia le lokungi sa ia ai fa fero ia tu ma lo sai fo manu ma langi ma ai le ngata fo ile ia o tupu matamari o le atunu o lo mfai ona maua mai le tato whatatanonga le nea fiafi ma tato e vanga e matango fia i se mea ma lo se fo manu ia ma langi ma Malo, Malo. Ah, lo fiunga le lipule, lo fiunga le le koe umale au le leo le ngai ngai makai o kako mu. Ile se ia le kio fo ia Elvis le. Ya, tu vasa. Ya ono tato por kalame tato te no fo ia olo tu tuangia le malo ia o la utalaga. Ai, ya o le ava no le nei e te sau no ai. Ya, tu sai foi man tato por kalame le nei fiafi ya. E ai ste meo o po a mai tato no foi na tu no ya. A o se matou fa muri foi e matou te fa muri atuai. Ai la fuatu i la utalaga. Te ama também mai na. Ya matou ai ayuri atu. malo lava o fakta ya tu molo o vanoa a fo fa pe fo ila fianga le top time molo o vanoa nei vai ngola so tu sai mali to por kalami matango fie ia o le so ia o le aso sale nei ya tato o nei le fia filtar fala a makai le fono tele ale mato malpone ainga foi le malpone ale mato mta fale nei Australia o nei la fia fil mato fontele tau no mai foi le mato tatai fono la fianga ya teo ta fai malanga atu ia o nei foi la le fongo ale tato tu malo le vai monga tasi i nei mato malpone awa pe sila fia e pe ona sila fia lua fianga o le maftanga la di malpone o le maftanga le tu malo le vai monga tasi o le maftanga malpone a inga fasi nei o lea o te awai o mai maftanga ia le tato e to malo ma le tato tunu ona o le tau tuaina lava si o tato tunu lea ua mai al tato whainga palota vi ia le ali ia e len whai antu wa tofi ia mga luenga o lo mato ngā lulue ai ia a lea la ua wha sao sao lo ua fiafi ia la ua mana whai pa anoi vaenga ia e wha vanoni e fesi tato wewa leanga o lea pato a wala uria uilunga lua por kalami o lea la lea ia whata ua po ia te au lea vatu o le wha o lea vanoa le nei ia te orua tato tala no ai mua lava a foa ma leo ta whaftai le tua ua mai a tato whainga palota whainga whiriwhilinga ti o tato watunu sa papena o na whengai e mai tato o lea ua mai le tari whaniani mai le tua ia lea ua tula mai le pati al vaenga le whato tua le tua sa mo watasi i le taitai fono le sunga lawen ma le toa ia manela to ka peneta foi manela to pati e tau avea le tato maro mo le lima tau sanga e whawhetai foi i pati foi pe le HRPP le whiunga atu la e pasai le mani le ngoi manela to foi vaenga pati e whapea foi le sap ia manisi lava o pati sa la tau sinio ia leo batulai mai ia tato o ia e whai le malo mo le nei taimi o tu foi le si lima tau sanga e to e pesuia i foi o le mea ia o le nā lava ai o lau tala le nea fiafi a voa ma leota whawhetai tato tu malo ai le ngata i leo tau ainga mo tato nuo au maui fafo mai o Samoa ia malo lo tau langolango malo lava langolango leo watulai mai le sunga ia teo matavui tala paunga ia se sui foi te iona tau avea le nei lima tau sanga po le a foi sanga ia nginga foi i le tato tu malo le foi whaftai foi le uso ia sulamana ia tau ili ta ia tu ivasa mo fawo ia po la yong foi atu le pupu ia lona foi taimi sa tau ave mai ia le foi se ia foi le nei taimi ia le wa ia le fia inga o te whawhetai mo whamalo i le tato tu malo mai lava i lauli se pa ia whangari i o tau lava lea na tusi ao ia lea watula i mai ele sunga te o matavui ia o le whawhetai chili tato whaia tala tato ino sarpo e saare whai meita ia oe saare whai o lea lava whawhetai tato nu ulo ke whanongolongo aku o leo koe ave kangi aisi kumalo au ka ko ele ai o ka ko kasi ai le ai e kama ko sifi ia malo sa no
malo sau noa I lau fitalenga. Ele o toi po amala ele sila whaafonga le tātou. Ele ngata I sa monea o atu nuk mamau. Ele tele o tau sanga o tau asa maili nei wha moe Ia male nei lava vaenga pau whai. Ele ngā male la ina lo sao. Ile tātou vaenga whau whai po tātou whatutua ile tua sa moa watasi. E mole toile ngā whaatai mole sila fia foi. E nisi o tātou paanga o tātou ala leo. Ia o se tasi nei o tama whanau foi. Ia o pole whatalenga moe whao tui wasa. Mr. Mori. Ia o lo tau wasa mai lava. Ia matu mai le tau au I nā foi atu nuu o lo au mawai. Ia ona o le tau mawhainga o le tātou vaenga whao whai. E mo mole toile ngā whaatai. E tu sai foi mo lo lau sua. E le ngata I le tātou tautai ae. Ia o isi por kalami uma sa e awai e. Ia o lau live foi lunga o lau Facebook page. Ia e mo mole toile ngā whaatai o tātou por kalami. O le ala lea na ae se tō wha I le fionga. I le lipule a mase foi o mātou tangata. Ia se a whai e mawhaiona e haru lunga o isi ala leo. Ia le foi wa mawaloa manoa o le ngā whaatai le fionga le lipule. Ia te maliu mai matala mai ao. Fai foi so fina ngalo. E tu sai foi o le ai tau malele I nā tunu. Ia I lima fai lava o na ngalo. Si o tātou nuu le mea tātou fiola ne ai. Ia le ngā whaatai la nā tātou prokalame le lea fiak. Ia e whaatalofa atu. Ia e mawhai foi o na watu le avanoa I lau talainga. Whaatalofa I nai au o paanga. Ia e tu sai foi ma tātou maftanga. E whaatalofa atu I le fionga ia li a taua se yuni I tangaloa matua la vea. Ia por talenga ia whakamua Hawaii. Ia le mafuta mai, whaatai uso le mafuta mai. Alofa tele atu tātou por kalame. A o le avanoa le lei lea ia. E mai se tō whai lau po a mai tātou vaenga whau whai. Ia ele ngata I lea ia o tātou por kalame malo whaatai o le mai tau atu. Tele lava mafutanga le ngata I tātou tu maloa wa ai ngai lua manangofu a tula le whale vai maunga. Ia le fo ia te lotolotoi lava I le mafutanga tātou nuu I nā tunu. Ia, se I whapupura le vaenga ma le ngā whaloalo tu wasi. Tai a poa. Ele whaingofia lava ele taimi o sa valinga mai fo e pei fo o ngasi la fia. Ele pose lilo le tātou nuu. Tele lava ngasakia lava au I le tō uso pule nuu isi taimi. Ona o la uvaenga whao pufai sa au lango iai. Ia o le tiri la mo taimi e whasea foi a tia tātou uso pule nuu ia tia ua e peitai. Luia o tau na pito awalo ulea pito. O ai lava le pito e tūlai mai se o kākou lava e tasi. O le fiafianga o tangata o tūlai mai le vaenga le whātua tua le atua sa mau watasi o le tātou suita wā mai au nā mua ia le tō whai a moe pawo o Julia. Lea ua tūlai mai. O le sia o sui lea, o la o sui lea. Lea ua tūlai mai ua pale mai. Ai pale mai lava I le mau o le minista. Tamaitai tina ma tamaitai. Lea foi la ua pale mai la fionga ia te o matavui. Ta o langolangona. Lea foi la ua pale mai lava ia la fionga I le whaipule le ua pale mai lava le minista lea o tupe maua. Ia po tupe foi inland revenue ia ai mai se o so tusi ale malo. Ia wa pe o I lava lea e maua ia video tamo e maua o I le so tusi e malo. Lea la o tu I tato so ia te o matavui whaatai le sunga le laudi el manitua I lana whaasoa. Ua manatu ane I le topi ia male whaipule sinei tu malo pe fo ia I taimi po I o te e vatoia a ngoso I lunga wa live. Ia alofa mai a maua se minista sia o whaipule. Wala peitai la lewa pale mai via le ali. Lea foi la wa pale mai foi ma elo po foi se lilo le sio brother in law lewa manumalo mai sanga ngatolu. La fionga ya sala Paulo tuala poto ia o se o le tuangane foi se todo. Lewa pale mai o manuia fa tai ma wala na minista lango ilo fisa fa masinonga. Malo. O le winga la o la tala a foa ma leota ia sa tau ave mai ale tato vai nga whai ia wa telefo I tala anisi le lai tu sa
tau le ngai na lo tamalianga e pe foi o ni uso wa fai mai tala e winga ya inga me fa pinga ia sa fa se mai fo ya ni sio tatu ainga masoli o ngala ka le ngai ngol ainga ya ki oi ma ai sa o le fa vai vai ai da o tu pe la vai na fa fa se o ma te mini le o manuia o le inga fo i le tua fo ia le tua me tato tu ia yo le fanga malo fo al sunga laudian mali toa malo kapeneta sei fai se la to me lima tausanga o le vinga le tua fo i pe o tato falongolonga tu ia saunoanga laudian mali toa ia e winga fo ia la to fafsanga inga ia mali au fanga luenga le malo ana la ke ia ku ngai ari ia ora ke ngai fa me o le bona ngai ka ko par miari ang ka ya ari fo e ta ole ka ia nga mafakalo fa marko inga ile il malai vale le mo fa kwai manuia lo sai malanga tama sa e fakalo papel fakalo fa lo se sa fakalo papel mo ko voia fakalo fa ma ko o pekangia songi o e lua i tu songi yuka wa ta uai i lau saunoanga tu i vasa la fau e saunoa ia le mea o le sue tusi fa pe e maua e bla maua i o na uma na tua lea o le isi fai fe au na alue fai lotu i ta fai ngata o i ta to fa pui fai fe au le fai fe au ia o tiri ta ua le sunga fa fe ngaina wa adra to ina fai lotu i bangota fa ia fa amu ia le ala ia tamo fai e sui mani tangata nga umar fai ngalo kope me lo fai fe au e blankava a ka mo e me anis paukanga fa mai pasta me cara ve ia atali e se me mai me cara pauka amu ia la suma o lo e ola fia pea ai fa me cara musu ve fia so mai atali i longa la monga mai se do leo me cara fa fia va io ya tali fa longo le lei mai amu ia o tou wa maua o tou ai fa fe pera se kai be maua i mako wa le maua fo ya la tala ai fa tai o le ai po e o ai wa ma mai ale le sa ngua ka ko inga ke ro e pa wa nga le io se fa vai mai la ni ko inga pe au ma fa açúcar ko inga e quero nga o ar kai vi ma ko posiva o vai a kungal ma kwa kena o kupe huele le la forma ai o America o fa ku ya saungi ma kama ya quero con kalai do o fu sisiva ipe ai nga o va ai a kwa fa de o la ya o va ai a kwa fa de o kai se lau mele la fo ka kala ro molo o fu o punga i mo po lo ai au vai ngau kai kala au vai ku ya tsau ngi mala wali o wati yakama le pa pe fa ko waria ai au ko kai se lau o punga le ye wa manga si va pa arofia vo le si ka ayuri lungo kupe ia leva ngua foi ngai a kui basa ia e fa makala le ko inga ia la ko fa ngama malanga le ngau ia paulo ka la ko ka amilo ya amerika kui basa ia sei era sa sila ia i me le kai minga e ku vai ai o ile malo kele le meo lo ai i mai le kele o ke lo i wa ku mai ngoi le si fa finge nga le ponga ma ku nga me ka siero nga ku mai le fa finge la nga fa mai no marcar fa finge ka se me o le lima se furka sanga ile lima ongo ke le pa mai vai ko mi tamoli ma ko ya anai la te ko ke me mai ko kai ko lu vai le no ke fa kari ya ku ari ko ke mai si ai ko mai ko kai ko lu ari ya ma kauria la o sika moto o va ngare o kafa o kan kula o ya e ulo mare vai o to va nga o fa kala lo o fu asi va me elisa o pe o fa ke punga fa pe nga punga sika moto va ai o mai nga ku ma si finga fa mai le ai kere mga ya to va nga elisa pe o mga se punga mai folo mi tambori mala nga pe ate o la ko tu
ai aua la ai aua langa ngofo i lau spea i o ile Ai ke makauria la o lupi e ke makauria la o lupi nga lulu a ko folo fale pe fa pa. Ya ole mako malanga mangayan mako malanga a fo ma leota mangayan mako malanga Camilo ia wa nga fo ile malanga ale Blue Wave TV amata ya che wo ka o fo kai o sole yo ole manga yo ngai me olo ka moya ka falong mo kiringi le longo fa man lunch time o va pe o ve ko mako ai nga ora mala fam lo voi la lor ka va le la or fala ingar ka mi le lunch tele o ile tia so ko fa pe nga o fa ya ku si ko rua a fa yo finga mi le la ngala me la ka ko fo e o skadia ka mo po lo ngi ka over stay lo ngi Amerika de ti pasa oi que se fia la ficalan que me ngai sa or kala ka ngo fa ya skadi so le ali o Amerika ri o me que le eu fui a fazer tá o mai ting ting olha tá é que tira la urua é que tira la urua ma ko foi mai ngai wo foi mai malanga ia wa mawala le mea nga u ko apala i saka mar fai vo de nga ko mai nga po ya mangayan mako malanga fafitai ingai kanga ka Samoa bangai ka ko kau ai ngai Amerika sa oi fo lango ya ole mako u fafitai ya ia ingai tamari i Amerika de la ko lango le mako malanga ia awai se foi la cavaia i kaimika kere i o ar kaimiko cavaia ia ele la volo ka sika i pe kanga kale Amerika mo ka follow le ai awangi fai lo awai nga fai la kala la somo mo nga fai la live o California ala ke ku ilu mat fa do si ai nga sa war finge me auri o kengia fa me e o al fai la California mai ku mat fa do si ai nga sa au fa pe au ile ai la fanga ya o le me auri i ma o la ki ko ya ri o le me ta ai manga ya Amerika la ka va ya i ma ko Camilo ya oi le sila me maka kia o mako lo LA ko sale ku ngu o le mole me o campo le o langa ai wa vai o Las Vegas oi kia foi lo kama ia mea ia a fa fikai wa ko ia fa pe e fa ingi kala ele o le ia lo ka lu ka kilo kama oi ele o ai to tele nisio le mamano tato tunu lea wa join mai tato por kalame le ne fia e ao fo yo ta fa ta lo fa ia se usao alin ka lo fa tu sam fa tai le uso ya tai la faile ma futa mai o kilani New Zealand fa tai to tele fo nisio tato por kalame o lo tu sivi po fer talenga ya o loanga mor si la fia tato wa por kalame ya e mas te fo yo tato viewers o le talenga ya o loanga ya o leo mo filia el tato sui tau va por tato sui fai pule ya por tato fai pule la fionga no foao ya o leo wa aveta vale tama ya o tato aveta vale na tato minsta ya o talenga ya o loanga le amatanga ya o le ala le wa le amanoa ai ya maua fo ya le amanoa ya o le asitsila mai tato wa le pa ia man mamalu o tato wa fia Ramona matu la ufionga le ota ni pulsu walo yo faiva fa tai lango tato minsta pa uma mteu matau fa tai ya tai ma futa mai ni tale elise ma lo sai la talenga fo alo fatu sunga le ni pule ale nas fa tai mata vaonga fa tai so ifo manuia to va se tolu pa na ia por kalame ya ioe ya sasani ila fionga ya tangaloa fa tai ya tu fine ya vale lia ma futa mai male ainga ya Australia fa talo fatu le ngata ilia luso ya vaenga eli Sara ya male ainga ma futa mai Meripone fa tai uso ma futa mai ya le fo wa mato wa ya ma tu fine ya me pala ya le ngata ilia me kala
fai pa umangu ya fatai e a makua le pusi masianga fela io o kamaloa io alo fatu a la talenga fata fatai le mafuta mai io to tele tatu mamalo tatu tai sau do manu vai ta malo siva ka vale vale foloa ya io TC Crowley fatai le mafuta mai ia le to tele le nao nisi o mamalo le tunu ia pe ana fai atu taimi wasola a la talenga tu i basa o se fa manuianga fo i tato por calamelo maliu mai mtala mai au pe ana fai atu matui o mato si mato i loa umale mena tupu le ave lunga ave o kongi i o la talenga ia ai sai tu ai mutang yo lo o wal tato vai na fa fai o le mele na ia e fa talo fa to foi ia e talenga ia apulu po le finga solai ma le ainga ma futa mai le ia le to fine ia tania ia po le finga ia ngese ia ma le ainga mafuta mai Victoria ia o le mesili fa tai na o tau nu atu ia le tai fono o tato vai na fa fai ia ina fo ia tunu ia alo fa na tato por kalame le mavai fo ia fia fa talo fa tu le malo le tunu o le lunga ka ko YouTube channel la le uso ia per amo fa le tangwai le o mai mo mai Alaska fa si ko ke le ka vai na le lunga ka YouTube channel le kai min nei ia mo le to le nga fa tai ia ma le fa malo le tunu o lo mai mo mai fo i Australia New Zealand lunga ka ko YouTube channel le nga faafetai ia fo'i le tatou mafuta ma Mr. Molly foi po fitalinga tui vasa la fiafi nei lo ke vaia ko kele o le fa'amālō mai ia Mr. Molly la fiafi ngai kui vasa le ia kele ia malo la tunu e fia lau fitalinga o i lunga ka ko por kalami malo ia pe o le fia fa'alogologo mea ia le malo la ia i fa'auau mai pea ia le fa'amakalaga o le malaga alo ke vai aku pe ngai ke muse fam kala mai si me ke o malo ya o leo ele mele o ke fia fesiria kuai i loa fionga walanga lea wa sau i lunga o penga ka fai langi le wangi mai ngi se se fa longo e winga i sau nganga tatso li pale mi e winga inga lunga fa vai taimi lela e ingisi o nisio o whanau o lei fafo wa whaingi lato whaitionga e winga ai le o malama i le mea lea whapea ai la ka o whinga ulenga whavaitemi ai le ai e se i o le nā mea awani ave seina se si le nā mea le ai o le nā e tau whaatongtonu mai tato malo fau ia ma e si la fia foi ia o le pe pakingo la kalngoa ia ila ko o mai fai kulanga le fafo ia ma fa nga uso o lo fa nga lunga le ai mo ila to le ia e le ka se sere u pule fa pe mai la fionga le pan mia fo o le ka fia nga lunga fa vai taimi ele se nga se le na fa longo le ia mautangi le ai o le nganga na palmia le fa la tele la saunoanga ia ila to ela bebe ai foi mala o fanga lenga foi fa fasimanu e ka u mala bonga lenga fa vai tai mi ne fa pe ai ia mo ila to lo in fina ngalo foi fa pe mai pal mi marka penga ka ole ai se kai me ka punga ngalo fa vai kai mi le ai ese avese nga me e ia mo le fa sa ai o ke fi fisita kula vai lo afion o amerika ko ngu ngai kai mi ku pulang or ka ko ngu malo fa tai ia se tai mi o le tali le ta au mol fa sili to i vasa manuia me uma o nisi foi o pango ta sa fa pe nauna na tua marcato no ia le au sa no manino tato lau le sema sa fa pito vai me se foi o tato ia le to ia mai tama fa na fo ia a se tato no le alo la fa ia me se la to uma ia le to ta fai tato no e to ia mai ia mo si fia lau talenga ia o manuia me uma su tato no ia lei tui vasa pe ona sili le tūlanga le sa tō whianga nei o lau li. Ia o si tatou nuu le taimi nei, kua mā ngai a mea uma. Se lau se full pasengi, se pasi ma le se lau pasengi, over. A fua ia i le wha tūlanganga le ia si o tatou whianga nei lau li.
ese le mangai o le O le shopping whakakianga o center. le maka mai ai le sa le fionga ia le niu ia o le sa o se tatu fionga ia fasol solo mai foi i le laulau i sa tonu i nei i le fa foi no me uma le me uma ia mo se taimi uma o le fa watu i lunga o le tatu porklame ia ngaluenga i polo keki fou o se tatu fionga se i mai moa mai foi ia alo mtamfa na se tatu fionga i tunu mau fo ia fai ka ko fonga falua o le wa kui vasa se kai mi sila mai le fonga falua la i le wa ka ko mo te le sa foi polo keki fou no o ngai vaenga ia e iloa o lo alu i luma ia ia kinga enga o se ka ko fionga ngai la li ia peona silefia ia ua kele pisigisi ai lauli o le Frankie's Supermarket ia o le kako wholesale lea le whaakau ai ia o loa SS mea faufale mea o le New City ia New City le ia kako so o le ia ma le TMC so o Princessa ia so o lo i mai o le nes lo i kako falmaliu ma pusa maliu ka falmaliu ma vaenga uma peonga iai ia le la se kaimi fo i luma pe so longa le lei fo ia fu fuanga sa to fiong o le aka kala i loka ko funga falbua o ia fo inga fuanga le al tato lau al tato fiong inga vaenga ia o le uma fuka mai ia ia i fo fatalo fatu ia fatalo falo ia tu le tato le fionga ia Samoa le fionga le loa ia ma le fatua ia le fionga fo le lipule o le tato tu sa mau catering na ngata ile o tatou fale ai ngai nai Manhattan i o kilani New Zealand ia o le na tatou mafuta le lei ma le fionga ia maki ia po le floga foi le loa ia tu sai foi ma le malanga mai le tatou fatautonga ese le mana ia o le mafutanga na fionga ke lo ka ko ka lengo ka mo ave lunga le Facebook o lo mo le mo ka ka share inga o se fia foi io fia mo se fia foi tu basa tasi nei o tama ia o tatou nuu o lo o fai ale ngā ruenga le supporters a tatou vaenga fai ale fast e sila i le tatou tuisa mau catering mai se foi o le tatou fale ainga so o se function lava le tatou mai se lava le tatou vaenga fai le ana fai talu ai nei mo tangata e o atu e su e ni sosoani a wale fai ngā palota ia o le tele lava lena faa tinoina tatou tuisa mau catering ia vea foi lani ni vanoa e matou te faalau i lo atu ai ia alo matama fanau o se tatou nuu o lala papaao i New Zealand au kilani ia na ua vanoa tatou tuisa mau catering ia mo sina fia ia o nei lava alo le tatou nuu ia o lea e alu matau ave le ingoa tatou nuu le tuisa mau ia bala au iai ia pe fai ni au Francis Laiti po asfanau ia o fapoiponga ia fai foi no lato keira ina ia sos fa moi ai le ngata ile ia lato falenga e fatalo fato e lo fiong fa taile ma futa mai lo fiong le loa ia wale pa ia lava le wale fa fioni ma ngata ia la ia la to lua le fa ma tu nai ia tau se le la unga sa le polu ia pa ia na malu ta maloa ia langa o le lau li ia o Julia yonga ya mati fo ia ka ko fo yo ko ya ku basa po wa kali lo pe ona fsile sta to fi anga nei lo vi ia o le mele ngā lea e ka whea ko se tala papai ke lava mo le lua kali mai la fesili ia o le tua sili e ngo fia lua tali mai la fesili o le whako whala inga lea ua koe fo ia kui la fionga sa whapito ia le niu wai niu ina ia toe a vaku ka maiti o ka kongu lea sa whake amaringu e vaku koe whaonga e vaku koe whaonga ma a vaku se vaai pe nga whaise le songa i o langa o ia ka maiti pele ai ia o ka ko sila fia umalava lea kari lea ia kofi ia pe fo ia nga rio ia waka kaunga a vaku wao o la buri inga ere ko ang kalingi me vai o le me malo a kari ai ia o le luar fa kari ai e nga la u kai o le ka pure ngu la buri inga ia tu basa male nga fa lo la fa o sa no o tu fiton wale na amatai o na to ia le to fa ia o tu fi le wa mai le sunga tofi
ia le sunga hoi pule nuu ia sa sauli mika ia o le ana le wato e mai le wao nga i tatou le lawa ave ma le tua lalo ia o tatou pangta ia le au mai so swani ia le ngal wenga tatou nuu tatou tonga fanua ma le ngang fa Ia malo whaftai o le mea ngā lea wo kukule kungo whaftai la whionga tapapito ia wai wo vai aku ia wakile ngā mai whawhonga i kupulanga la iki a kākou o le si me whakwela ukala o ke whawhekai le to whai atu i wasa peri mga i o ngauso ma le lātou fo i pikola au takunga lunga whawai taimi wa leva o ngā whai e alo tu i wasa perike e le iangi mea ngā leanga o kupungi Australia awa o la mea tele le whai a foa ma leota o le kupu me lo se me ngi kamikinga lunga fa vai kaimi nge ya mako o fa no ngolo la ia le po ai la o piki le sa o se me le ia ka fa lo ku ngai le ai lo le o piki la uli o si o piki malo ia ngo ka paki ara ia fa pe kai pe asa o ku e don kamaki o mako o pe o ka fia bi ia le ali ngai fo ia tamari o ka ko tunu o ka ko o fa ia le vaenga le se kala ia a kongo o inga kamaki sola ia ai o le mea ia ngā ia o la koa ia wa kupu elvis ai o ke whawhekai au ia inga lunga whawai kaimi lua o la tala le wo whalongolongo aku o le kako tusa maula lea i au ki langi nga langa wa ai o aso le ai ma le ua nge ama paa mai i pe funga o mea whai ar kako kumu i o kako tusa maula le mangai or paa i le te kaureanga ar paa i or kama leo mga kule leisi o wapia pes ai ia kia umanga ia fa iria tu sama umanga ia de fale mea uma le ka kia makamata kuai wa makua iseki uma i ka ko tu sama u fatai le la fionga ya Samoa ia maki ia masiona patua ia modele langa melele o le foi kusa e ka uma ka ko ka ke mimika ko makai kai ia o se mea kai mai o le ka ke mimika ku ia fa pe ia ka mai ki mako o ka mako e ta mo tu sama u au kilangi asia ka oi ya fa mudia ila sa tala fa fika kele la va oi ai pe la ku nga la nga sa fa matalanga i lua fionga po la fa salau ka kolikio ya malo la ba mor ka kolikio ka fia po ya a sa ai ko ka ko fai pura vi fa si me ani e fa ka ko polo ke ka fai fa le ka ko station le ka ko radio ai no ka ko me fai ngasi vai lu mai nga e ka ko me e uang fai ngasi vai lu mau lua a cha wa ka ko me oi ka ko fai ko se me ka kia me singa me polo ke kia si so trangi ka ko le ka ko studio pa le ka ko mai ko i basta ia an fa po ia o e fikalai ngai kula la fi tato por kalami kai pe o le vaenga le wo ki luanga ia le por kalame ia le fo i le fitalai ngai a fo ai o ve ma fonga le mato por kalame nei la vi le LNS o le ma ai o le aonga i o le social media i vaenga i o campaign no paluka o vai e ngai sui ele i kele se la ko exposure foi nga le online le nga ave foi ma vaenga e pa ua e fafkai wa fai se po kalame nga so soangi foi ka ko sui ya ko ngole e mai moa mai ia le fai pule ia po la fionga foi le miniska ya te o matabu i pa una ia mala kavali le mafuka mai ia o loanga nefia ia malo lava i ko ya olanga awar kango folonga di mai le maka male akor fai pule foi o le fesili mai ia matamua Pauli King o le fesili mai po afo o le fesili mai ia si sole po matamua po ngei po fafole live ko ka ia mol silfia le malu la tunu ia ngei sa moa de wo mai LA ia ma live ko ia so fo ia ko ke vai mai foi background o mele se vai vale le ku io mol silfia ele pa ia man malu le fa silfia tu langa lea ia lo ma live tu usa watu ele o ma nila i lau nei io o le nei lava por kalame ia o lea ua saudia ile sionga ile pule e mole foi nga fa tai ile le fia le sionga le pule ia o le ua e live sa o tu ile tato shopping center
ia se taimi o luma ona isi de sila mai foi lea o le atato a Mr. Mori ia po la uftalinga Yeah. ki basa o le a mata mai o i tato faltupe i o tato MoneyGram fatala noa mai MoneyGram uma fatala noa mai MoneyGram la fa solo mai tato loto Samoa lo ia tato loto Samoa Yeah. me ala vale e Frankie o mai na tato so mai tato faro lo tele tato Frankie i on tato fa solo mai lea i le tato New City por fale lea so se mana o ngā tau whau wai fale e maua o mai nei mai lava i le whao e o le tanga si mā o apa o uma mea e te maua uma mea laiti uma le sai e anu mamao e pia le wa maua i lauri o na e wha solo mai le wa e le lava e ngā e saua e awhero le ea maruru o le TMC le moa le maua i lauri i ka ilo fo i ai ko KFC le mau afo le i ala le voi ai the fish and chips waka Kusalanga le umanga fire kako city ale umanga fire kako city pai umai loka ko mea inga kako fale ainga fai kako fale ainga o la ko erunga ia pia ile ko yesis io la fua kupe kala inga lauli fiaru le TM kala i lauli ke lo le kala ke mimika ai a le ota mafo o le sia uonga luaku ai po e mai le aka vili male messenger fa me la ai langa skuli mi lauli ka mai wa vai mai o ai langa skuli mi lauli o fa wai ato so la ki uka ngai si fale skuli mi ngai fa to solo ngai uka le uka ya oi ya o fa ku ile e maka kia me ngai ngai lauli ai o vai la sia so to la forma ai po e mai le aka sia o vui foi le ku eru palo ka vui masina mo ta vui foi le a masina mua le nga le nga manolo ai lo tio no so le tio vui ai fa mai si to ina na vui na masina fa mai wa mai kui va sa lo ke ai pa ki o kui la i lu mor ko ma ke ki o le town le na pa wa va ai na me nga o fa ke kama ko sifi le ngunga o le ngunga kama ko sifi fa mai ku fongo ya fatalo fatu inicio filo ka mo le la lua fionga momolia ko walo faanga i sio ko luanga nga Samoa la fionga moriang kele tia nga Samoa ya alofa ko sio ko lua manga yonga uso mala ko malanga nga fa ya ko yang nge ngofo nga mo se ko lua ya seri kai ya fa mangala o maya kai nga fa mangala maya fa ya sole o nga o fio mai fo ya o fe au nga luenga mala ko nga luenga fa ko ya alofa kele aku ya Samoa ya masia ka ko malo ia ngela fia o lo fanga ngai wo mapaanga umalawa ka ko LNS fasalalau ia mai se fo yo wo mapaanga mai mo mai ia malo lava me sidi fa tailo to langolango ia le tula i le tato malo ia ngai me ko ko fangi county o wa le kai mi o famasingo ia chiri ka ve ka kia ai kai o saminga me ko fayanga pa vale ia no for kai mi o famasingo ngari county po ia ala utalenga tu basta Rena matar no apareció en el pule de le ota. No fai boy. Fai ko fia fai se recount. Ora la fosa o tu la utalenga. Ya mai no fai count. Le ai. We foi a Julia Copetini. We foi a Julia que copia va a Julia. Ya ora nga fa tai la valeria fiafi ya tato por calame la utalenga. Mo fa wo ya foi o talenga tu basta tele pulo lo e pulo mai ai pe o le Mr. Mori ma le Andy sei no ai oe pa ia man mamalo la tu e pe ya ona fa ya tu tai mi wo fano o se fa mo yanga lava tato por calame ia o alo mata ma fa na o tato nu o lo ala lampa pa au so se ta fa ni la lo langi ai o le nganga fia ia le wa e manuia faiva ia ole fionga le no foa ole fionga fo ia paunga te o matavu i tala le paunga ia ona ole tatu tau sa morsina fia lama le mamaru o tatu tu le ngata sa monei a watu nu mamao se taimi le o toi mamao se uma lava ia le ngase o lo kaimi nge o lo kene o lo kene ia mea o lo fia ngai matatu tof io o lo ta foi le fi ai se taimi o luma io le mau fo tato por calame
a fio mai le tatou fai pule le fionga no fao mai fai fu tatou por kalam io e mo le atu le nga fa fitai e le ngata i palota ia o mea uma lava io le ua pale mai al terminate io lo te no fo me le ofisa o tatou tu maloma tau fa ma ho na le se toi titi se toi titi lava io te tala le lava noa mo so se tangata ai se tau fa nga yoi tatou por kalam tatou maloma ia pe o mena o lo pisi lava tatou fai pule o no fono ia le ngata i lea ia o tūlanga i pe ona silafia ai se taimi o i luma ia o le a mau fo tatou por kalame e male tatou fai pule ia e fio mai e fai sanatala mo le atu fo le ngā whaafitai le ngata i Samoa nei o atu nu mamau ia wā fo le tārusia mai ma talo mo le wha moe o le wā e manuia ia e whaatalo whatuai rā tatou por kalame ia e le fio ngai a whaatipunu ua mtuana le mafuka mai ia le whakarenga ia whau oi sorry ka lango masangi ale kalungula i men malo fo whafkai ia tau tumika misa ia oi sorry le fa malo mai po kala me ya singe Mr. Mori ai ia ulo paga paga le me ia okay loa por kalame ia okay loa la ia okay loa leota ma foa ia okay loa le pa muka i ka ko maftanga ai fa wa pele le ka ko au nanga ia tato fa sala la ne temi ai avako olo fa ngere ka ko ngu ko malaba ki ka wa sengo se kasi le ka ko ngu ko ai lauli alo fatele atu sio tato iso ka ko ngu ia ai le ngata fo le or ka ko kumalo ia fa ta tire la molo wa ngoi lungor ka ko por kalame ai fo ya se sia so e manga o mi ai fo ia o ke au ngofia lava o ke arua kuilunga o kako pukalami. Kako karkalangoa ma kako e vaiva. Ma whai loa ngisi mka upu, kalo aku i kako nguu o lauli o alalam papa o matpone, o lo ka oko le lafo le lua le manga, i se taimi i a whai malanga maile e kanisia mai Samoa, kako e whakasa, ia mo ngi fofuanga whare kanisia. A kako o lo ngofo i ngei malpone, te o mai whai kako nguu o mai kako nguu mai Samoa, ele foi le ku ua mu pouco o mai malanga a o le pouco ka ko mu o lauli ia ai le anga foi le fakakari se yo kai mi fakwa langa mai ia a ngai kai mi se o mai fai ka ko mu a ese ia manga ku mai kai mi o sola ia kai mi ai o mai fai ko mu o lauli ngai mai pongi ai lo fa ke le ku Mr. Moli mor ka ko mu malava a fai fo o mau New Zealand Australia America lo fa ke le ku mo ko lo fa ku lo pakame i loa fionga i le patonu la wa fionga leota ia male topa ia poa po le talenga tal marie ia o lo tu ta mau ma po la fia lo fatele atu Mr. Moli mortato no mortato ainga sai fua mai fa mania le tua i le porkalame ia sai fua mai Mr. Moli ia le naua sa no manino le fionga fo ia o le talenga ia mo fa wo to Ivasa, Mr. Mori Elvis, Tembeo, ai pe yari le tau ke vai ku pe ka waru ki ngor ko inga wa le la kwa lo pe ka lusi mai ko inga wa o le ngei fa tu la sa usi si pa wale me ke fa kai le ya fingi o fo le ole o ne ko kai le ya fingi o ma mai ya ka ngwa ko inga a pe ke musu a e le ko fa pa kiu lo kama mo le fa pa kiu e le ko fa pa kiu kama ne ka ko i wa ese wa le menu lo wa ko inga kai ya ai o te do ia ono le wa fola mai fo ia talenga atu I Vasa e tu sai fu I man fa mo ia o lo lupe ta se mato I Kalesia o te lo fo ia o te le tatu atu nu le ma futa mai tatu lai ia o nisio alo ma fa na mai tatu nu I Melbourne e le ngata I Melbourne o Sydney ia fa pe fo I Brisbane se taimi la o I luma le wa mau fo ia le sa no fo ia le fio fo ia I sa fa pito le gas deo tai fo no se taimi o I luma ona mau le se atu anga nei por kalame ia e tarsia tatu fidoa ia ina e le lo ala vai e le lo po le la watu tatu LNS live e live fa pito tatu por kalame ia tatalo I le se taimi o I luma ia le mau tatu wa manoa
ia manisi fo yo le su yo mato e kalesia le sunga fa fe mainga ai le ngata i leo sunga i le afionga te telefono ma le mantofi le afionga fo sa fa pito ia fai se sa uno baba alo ia se tasi ia tasi ia ona fa lau di lo ia wale mai tau ma totoa o le to tele lava o alo ma tama fa nau ai le ngata i leo supporters al tatu LNS live ia o lo mafuta mai Australia mo sila fia e tau nu i Brisbane ia o na ole Sydney e fa ai u lalo i Melbourne ia o nesi nao meo leu tei doa ma ngai le fa mo le kalesia lo mafuka mai ka so ya pira malo pira oh sorry DJ pira au le ia ke o DJ le su anga po langa po asko ngai o DJ le fatalo fatilo lo sa o se mo fa matu nu vea fa tai le mafuta mai kala fa mai po kala me ma fa tai ia sene am tu nai ia se lo le la o vai tau le la o vai tau le a fa i lo atu fu ia le a fa fu se tato sipa e pe ia ma ia ka ko e ma ia sipa ia lo na fa te tenga ia pi tau fifi tanga tai o mai sipa ai le wo lo mele yo mai le wo tau ni lo di o le koe inga me i la so a wat poli o le pole yo so al me ngai le wo ke ia ka ko o le fiafi ne ia fo koe whakalofa kua si o matua inga le matua reunion ia maka ngai ia le fionga ngā ftasi ia mono fritz ia male ainga ia le si o matua inga ia inga i si usenga ia moa ia wai i salangi whale alili le kai meko inga ia le ala e whamoe se makua inga kala ngai le soa nei i o kai au le amaka isi fufuanga le soa tai au ia mangui ia le kako reunion ia nei vai aso atoa un po kalame whatatia pe ona iai ia i le amatanga o le nei vai aso ia lo whaanga mo tau umalava nei a inga mea tunu mau e mese alum whanau ia sao mauli tato fufuanga o iai o le alo toa i le nei vai aso ia le na tato por kalame ia whatalo whatu ia se uso ia Peter William le Kati Jake ia ma le auso ia Levi Junior fia ai ia o le uso fo ia u le lea ia ma le ainga mafuta mai i Australia tamawa ni na nonu ia pa taile mafuta mai am tuana sene ia le talenga fo ia o longa lingo ia fa taile mafuta mai ia mo le fia i le wa fa pulat ia o le talenga ia o longa ia le fa man ina ia i tatu avita vale ia tato wa puli le foi la fianga na tato le fianga po kalame wa le wa se elsa ka ko sui fai puli ia le whakakan wa lo mo wa nga lo ale la whakakan o ia nga whakaro fa lu mo ko ia kau fio fiele le crowded at ko kong wa o pa wa nga me ma lo se fo fio mai tala mai la ko fo kung ki ia o mena fapeole mai moa mai ia la fionga fai pule i ska o le afo i revenue o i vaenga le o tupe moa ba ngai ko mo le lo ke vai nga mau war nga benga ka kama le so de pi wale yang mo me ka wari ka ai le vai kun kolengi ang hafi yo mo le i mo mai kolengi ya yo muringa rio le aru ya mo ka vale ri o kolengi nga ri tori ai ka mo ki po ya ka fa ku ka po oi ka po se ka po masan oi o la ala pure le se ka po ai foi ta fa la ta fa ventisu awale fa o taulo fitangal se o tato ma tangai fa penai a batu o mai sa ka ku weba yo o ke manga o sa lu po ore lunga se ki kilo mai fuka ko ku ngure po ore le fa mai o po alu po e se kalingia po po ore ka wa kalingia ke fai on kalingia al mela ka ave sao ele mo wesis le po ore ya ele lo po ore pe fini te ke lo po aria fo
Ke lo le po pe fingi tike le fau ko kongo le ka vale ka po. Ia ranga ka kaso le ai fa ka lo fa ko ia fetala o le fionga ia fala o ai fo. Ta fawali. Apa pe ma futa menefia. Ia. Ta fa ya o kong ke lo kongo ka ko verso ngi. E kongo ma ia ka ko verso. Ai, fa ma ia. Ai siaki fola messenger ka fawali ia o le ai. Awa te popole. Okay, O le ala o ta vale ia oi. O le ala o la te fa feao o fia lava te fia no na iai. Ai ka kala fai ko ama o ngar woso ko. Ka ko fia. Pau wa mere manga mia au ke policy me ai. Na le plua ki ke pua ai pia i mu paro pai pare de ko na market. Ia le mafuta mai ia am ko ha. Ya, o le sini mai ia le sionga ia fatu punu am tuana. Uso ele o manino po kalame le no ule o te mata au. Ai mana ia tele ta tonu se por kalame fe lo ia tama fa na wa no mai mo atu nisio atu. Ia. O le sina fia ia le sa no manino le talenga ia tu i basa. Ia. Tu sai fo i maunanga. Maunanga o lo o ia ni la fo ia tu ni da fo i ta fa le la langi pe o sta ni melponi. O lo ia ni mafutanga a le vai maunga mua pe o tatu tu malo nu ia o lo ia foi mafutanga alo mtama fa na a so tatu nu o lo ia i melponi ele ngata i melponi o le tai fono ai ia ma le fio foi ale ota simiti o la to i o lo fa ma poinga le vaenga ia ta sanga fo ia tatu por kalame a fa yo lete mai mo mai a o se tama fa na o tatu nu i lauli ia fio i fo matala i fo au fa mau popo tatu por kalame ia o le amalanga atu tatu nu io o tai malanga le io le fio sa fa pito ia o le nga kakal mo mele ia se taimi lo mai mo mai ia se tatu fio anga o le a fa tata no atu ia le sa fa pito ia ma nisi fo le kalesia i lunga tatu por kalame ne e fa manino fo nisi va nga malanga o le amalanga atu ia le kalesia i Australia ia ma isi va nga fia fa manino tu langa le o le famile lilo pira umalo le campo kalame ka ku kai tamia sina sol ia mai ke patalo fatu lu so ia a po office popo ale mafuta mai o kilani sina ke lo pira o ese bakala ngo ai ko yang ko ngka ma o yo anga po mo fo i mai le ku ka mcdon pira le sa ora ka le fa ngo sa le ku ka mcdon que vai ko ese video ka le ngo o le mera fai le lilo pira e no por começo foi ngalo le sua o ka wang sungu lo ka vale le awanga sa u fakuanga ya fa keki ya langa avi ma fau ma futa mai talo fa mi wa sei fa tai ma futa mai soa niu se malu lafi ma lo ma le pokalame ia o le tatou malo fa alo ngia le fiafi le talenga ia ki vasa ia por ta malo ai tele ona pulo ia Mr Mori ia po Mr Elvis ele kio keilo e ka kana fsiri mai ya mai o le meu fa imoa ia Elvis o fa ia nga fa imoa Elvis nga ia ko o la so ko inga sei fai da di malo sei siva au kanga ka oka ia siva me ole ala po ole me ole fa nga ola msta boli de ola ia me nga le mai ko pe fa mi se ko inga isian kalon ma ia Amerika ia ke go ia ngefia o ka ka yo tato po kalame le da ka ka ia tu langa ina ole por kalame le fia si meto fisar no ia le la fa uma ta kalame sa no ia ke lo ia ne fia e mole tu po ile nga fa tai ia male pamalo ia tato le malo tato tunu o mafuta mai pe tato por kalame masani e po so lulu as foraile ia fa pe fo ia sa pe ona yai ia ole fa malo lava male fa talo fa masan ono le lango mata tia lango tato tunu tato por kalame foi nei le LNS o la fa wa pe ele por kalame masan o le ia ka plokeki a fo le ka o la ko ai foi i se plokeki o la nga luenga ia tato por kalame nei le LNS
o le ama whaakingoinga ma le whekalenga ia afua, se taimi o le atou si sila ia makou mai mo fo le ile kamwhainga o le ia i tatou proklami, ia e wha ta lo fatu ia ma whamanui atu ne fiafi, i le malu tatou atunu o lo whapeona mai mua mai, i Samoa nei ia mai se ia atunu mau, whaftai fo i lango le nei o unanga ia peona ia ile matou o unanga le LNS, funeral services, LNS live ia le LNS high rich, i le vaenga lea pe o le pe amana mia ia ni foa na ngau Whaitapuleni, e hai ia o lo mau umalawa le matou o unanga i nei i laulii, ia tatou numera na wa watu i lunga le tatou screen, ia e whafsotai mai e pe amana mia ni lau o na foa ia ma tatou whali e tūlanga fo i tau vale maliu, ia pusa maliu, ia live stream o maliu, ia lo maua fo i tatou au nanga, i numera lava na lo latu i lunga le tatou screen i le taminei, ia o tai au, ia le anghai atu i fo i leo au nanga, i se tasi fo i o maliu, i le fioanga i whale apuna, ia mole tuai wha mai senga, i le malu fo i o le atunu, ia meisio na ia inga o le whapeona whaanga ina le tau tua nei o le LNS Funeral Services, ia whapeo ia ni maliu, le ngata fo i leo, lo ia i leo pong sai tonu inga o nisi o lo mai mua mai le tatu proklame le fiafine, ia whafso ta i mai au, e maua au i numera lo i lunga le tatu screen, e mpaino pso soani atu i vaenga i o tatu maliu, ia o nisi vaenga uma, ia watu i fo i le kamanianga i tatu vaenga uma lava lo mafuta mai, ia mai se la tō le tatu proklame le tama, le proklame le tama lo ia i tatu se lau lima sepulu o stadia o le vapeona talia po ai man malo ai, a tonu la i tatu proklame le asolulu, fo, o le whaalaku ai lo i lunga ia leo le amalo i le tatu proklame lea mo le se lau lima sepulu o stadia, ia taipia se talana ne fiafi, tatu toi whailoa i le so lulu asau nei, fo ia saunua ia whekalai ngai wha mai ata proklame ne fiafi. Malo ia le nau saunua manino na fionga le lipule, le fionga ia le ota, le fionga san balas, tu sai foi mal proklame le ne fiafi. O leo te ata li le ota, o le te saunua. Le fai mai le kara le li le opira mai uso, e maua mai ngingo fo se konu se wha koa ingo fo lau ai, o le kakare ma kua ura. Tori? Ei lo. Pau ala kala o le sunsa. Tofi lau le ataua moa mutia a kai. Ta lo fala ufio malu si e loa po o lua le mawai jet plane. Ia fa malu lua. Oi o senyo June. Ya, June. June le tofi lau. Ia June. Ia ngai la kule oso foi vale le nga sa. Ia au te manatu. Ia le wota tu tau mai si ui. Ia. O le usau no manino ia tatu le fionga le lipule tu sai foi mau au nanga. Ia mori le nga whaftai le fionga ia leota ma le ainga. Le ngata foi lea ia tatu sponsors. Ia tatu LNS Funeral Service. Ia manatua e so se mea lave tau wha lave lave. Ia le numero na we lungo tatu screen. Ia te whafso tai mai ai le tamaitai la le leo le ofisa le fionga ia le ataua. Ia ma se foi le fionga ia leota. Ia ono lo pisi o te le tali e tua se taimi. Ia na te pisi la ofisa. Ia o le nā tātou. Ai o tātou por kalame le nea fiafi. Ia wha māloa tua i fo i nisi ua i lai tau tuitama ma iava ma rose fua ma ia ma ro whaftai. Tini fua taua whale suani ia whaftai le mafuta mai. Ia la fionga i whaltua ia sui ia hape poe le fionga leota. Whatupu ma ngelo to'o ia hairua whaftai. Mafuta mai Christchurch ia alo fatu. Ia o lato malava wale maua lato suafa le nea fiafi. E mo mole atu le ngā whaftai. Whaftai fo i tātou malo whaalo nia le nea fiafi. Talai ngai atu i vasa. Pei au na whai atu le taimi wa sola. O se whaamanu yanga le nei lava por kalame. Ia o alo matama whanau o lo maua le awa noa. Lato te asia i fo i tātou por kalame. E le ngata fo i atu i vasa. Ia au lato uma. Ia pei o le talai ngai a apulu. Ia male ainga i merepone. Ia lo whatu tātou por kalame. Ia awane ngalo a whai o le te malanga mai. Ia e mau fia maua fo i so awa noa i lunga tātou por kalame. Ia na o lo
meli mai lava le fionga le pule ia fai o statu fatatanoanga ia tu sai foi man malanga mai ia le wo mai a tatu wa palota ia le wo ta mata tatu mana tua ia o le a folo lava tatu wa LNS live ia fa la wilo nisio poloketi ia a foi ni me o le atupu ma o le atupu ia ma o lo fatali ia tupu ia o le a longo pui ali i lava lo topa ia ma lo toma man ia tu sai foi ma tatu por kalami ia fatu ai foi ia i la fi awa nei ngalo le pa ia man mamalu o tatu nuu o lalam papa alo i o kilani New Zealand ia o lea foi watu mai le tau au ar tatu tui sa mau catering i au kilani New Zealand fa pe foi tatu fale ainga al tui sa mau i Manhattan ia awa nei ngalo lango le foi alo o tatu nuu le fionga ia Samoa le fionga le loa ia maisi le fale tua ia manofo i alo ia fai e mana mia ia sau catering o se fa poiponga o se asa whanau ia fa sotai ia le fionga i le ripule le fionga ia maki ia po le fionga le loa ia maisi le au nanga fa tai foi ia mo le maftanga ia mo se taimi pupu la fionga i le ripule ia ma alofa tele atu i le fantua i maisi no foalo ia alofa tele foi mo tatu pa anga uma le ngata i lunga tatu YouTube channel ia fa pena fo tatu Facebook live fa tai tele le mafuta mai ia o se ngana fo i wale tauta mali i fa fo anga le fiafi ma to matua tu ina e poto lava le tautai ai le atoa ai le i lo sa le fiafi ma to talo i le tua ia so poleola man malosi nga le fo i fianga ai ma tatu atunu le nei vai aso ia man ia la singa uma ma ia nei o fonga tatu po kalame o fo tani mali e tai ia fa pia le fionga le pule le fionga ia leota ma to fatu mani la nei manuia le nei po manuia fo fuanga manuia le vai aso o na Yesu